Bueno, aiatu gara, Tailandia. Ontsa egun naiz, lagaitut trasto dana, kostelian. Eta sin más, hoen ba, improvisatzea. Irekitan hau, haber ze pasatzen. Bueno, ikuste zuen bezala, eben ambientiatzeko falta, Dakizu, ze turismo mota da Tailandian. Ez dakit konprobakoetan ez detuzte. Bueno, bai, usaitzea. Mucho neon. Bueno, nahi itxura berezi hartze jau. Hostia! Are these real guns? Airsoft, okay. Segitze hau neonakin. Bueno, lagun batzuk inditeu. Say hello. Hello, Sunny from Mita, Where you come from? I'm coming from, Basque Country? It's in Spain. Spain. Yeah. Azkar errenditzea, Basque Country da bi segunduta ja Spain. Ja, lagukin hartuko tragoa eta bersemos. What is your name? My name, Manu. Manu. Yeah. I'm Sunny. Sally. Sunny. Yeah, Sunny. Sunny, okay. Sunny like the Yeah, sun. Sunny. Okay. Jak, iargia. Guakat, hemengo zerbeza probatzeko. A ver, Moskon. Hello. Bueno. Jendea elegante. This time it's like the only start, not really. People will come here around 10 p.m. in the night time. Okay. Okay. It's just After dinner, maybe? Yeah. Okay. And people come a lot around here, everywhere. Okay. Every day? Every day party? Everyday party. Wow. And if you Arranda egunero, hemen. have you been to Phangan before? Phangan Island? No. Yeah. It's my first time in Thailand. Really? I arrived 30 minutes ago. Really? Yeah. I left my backpack and I just go out. Manu, nice to meet you. Nice to meet you. Remember my name? Yeah. Sunny. Yeah. ¡Eva, Dios! ¿Verdad? What is this? Iguana. Oh my god. That's big, huh? Chị bán hả Phi? Khai phá răng rồi đi liệu để anh. Hai tháo răng anh ấy, đâu còn đuôi tháo răng. Yeah. You don't want to touch it? Ez ulertzen. Hemen ja turismoa igartza, dana txuriak. Eta nire lagunak tailandesak aparte jarri nahi izan du, zozatik izango. Tạm đây bà cười kịch mình bánh mây. Bảng tiếng Anh cho bạn. Ôi na. Bên Lào. Tìmก็อยู่นั่นแหละหวานก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ Một lô. แล้วก็หายไปก็มัน Chậm ngủ rồi. Đấy à. Hemen ikuste dituzuen bi hauek, bat hiru aldiz egon da kartzelean da bestea behatzi aldiz. Oh, Take care of yourself take care, thank you so much. and good luck. Thank you, Sunny. Yeah, good luck. Good luck every also. time, everywhere. Good luck, thank you. So nice. Nice to see you, thank All you. the best for you. Thank you. Okay, see you, stay safe. Stay safe, bye bye. How do you say bye bye in Thai? Bye. Tang hong. La con. La con.
Hori esaten joana, inditu batek 3 urte kartzelian, eta bestiak, ez barkau, 3 aldiz egon da kartzelian, ez dakiz emat urte, eta bestiak 9 aldiz egon dala. 9 aldiz egon danak, danea 20 urte eman ditula kartzelian. Oain emateu Moskorba naizela, hemen, ni bakarrekan. Eta on berria. Xe. Arranka. Bete euskeraz da nahi deu. Hala. Zulotan erekin, ez? Gaur lota bihar lasai. Ez, barkau. Gaur lasai eta bihar ikusiko du. Bai? Venga. Egun non. Bigarren eguna, kosa muien. Ja, bueno, manditu buelta batzuk, gozaldu dugu, eta motor alkilau dut. Eta bestela hoxe, goen hemen txegaude, ondartza hontan. Sentsazioak, goen arte, pixka salou dago, baina, bueno, Dania dana turistantzako egin dago, turistak ikustea Danian. Ikustez beha. Sin más. Eta hoxe gaur beste gaude motorrak egin buelta batzuk eman. Ikusi etor mendian da badagoela sose, kaskada batzuk bai. Así que bueno, horra jungo gara eta gauian iluna barra ikusi da beste gaude. Bueno, cambio. Guaz bain, barrualdea. Abitu hau da nire motoa. Men... Bestia, inungo txoakeiak inibiltzen, Cuidao. Batzutan modernidadiak ez du, oso ondo funtzionatzen. Adibidez, guain. A ber. Zango izuet, erakutsiko izuet agarren ajutegan. Ahi hau geha, esto inorra, etorri naiz kaskada batzuta. Hala semoskoa dian, 20 euro, osea 20 euro, 20 bat paga berdea. Motorra, hemen ustatik. Hello, good. Good, okay. So relax, there is nobody here. Nobody here. I just come. They will come in the afternoon. Because now it's dry season, not much water. Not much water. Little, dry season. Okay. Everywhere. It's dry season. Yeah, everywhere. But still I can swim? Down there, waterfall. Okay. Every waterfall is Yes, with yes. few water. You come there, okay, for relax, okay. Okay. Little and good. Good, thank you. Okay. Little water. So it's round trip. I go there Yeah, and then come back. Yeah. and then I come back here. Okay? Thank you so much. Esan dit, ez dagoela urikan. Txakur bat. Kajuen dio. Ojo, hemen bizikletakin, Hostia! Irristakor. Bueno, iritxea, Buah. A ver, lasaia bada. Gauza dian bezala. Bainauko naiz? Ez. Baina, bueno. Karo, ez que hemendikan herrioa jutea, berez. Osa, ni guentxen haun lekuan, hemendikan ura pasatzea. Baina dry season da, orduan, ajo berza. Dana ezin da, eurila ez teu nahi, eta gau nahi deu, kaskada gure eukitzia. Dana ezin da. Be positive. Keda. Ez que nik uste gora jungo naizela, ja. Eta beste bidea hartu, a ber, sorpresa baten amate duen. Ondo, gozia egiteko.
Ez da gaizki etortzen, hola ibiltzea. Beste bideoa dago, goraka. Baina mende gongo. Gero ikustezu jendia, kaskada hon agertzea marka horretan, Google Mapsen. Eta ikustezu jendia puntua hori tegula, tipo ur gutxiaka, eta irudia izar, tipo, ez da bere kulpa. Baina, bueno, hola gaude, gizartia. Eta gu tontua bezala gainean jarraitu dute du. Kaskada honek lau estrella dazka, eta bestiak 3,8, agazen laukoa, no? Aixu behitu, behintzat lasaitasuna dago. Así que segi, marka horretan, puntuazio txarra jartzen, guretzako beto. Alternatiboak, viajadero alternatibantzako beto. Eta nik uste dixeringo naizela pixkat. Motorista. Dixeringo naiz eta pixkat. Lasaitasuna. Eta motorrak. Terueleko filosofo batek esango zuen bezala, la tranquilidad es lo que se busca. No swimming. Huh? Ah, this way. Maybe here I can't swim. Maybe look for me, I'm not sure. Okay, okay. Kopunkap. Kopunkap, okay. Hortxe nire tailandesa praktikatzen. Hoxe agarri egitea, Kopunkap. Eskerrik asko. Upa. Cuidado, allá voy a. Duda da, hemen duda baina gobez, Osea, bestia baina bastante duino, iruditu zaite nik uste. Ojo. Esate zuen antzako, putzu hori txikina, iluna ikustea, no seke. Osea, junt por culo hartza, porque es que herri jo naturalako lakoa dira. Eta ez da txikina da, pasa dakala. Baina hori, ondartzan ondarra don bezala, hemen pasa daka. Ze baina ongo no? Osea, ja, honea etorrita, ez dela ibili naizela 5 kilometro, baina hostia, propio jontako etorri naiz. Baina ongo naiz. Omendio bat, sureste asiatiko etortze zaten antzako, kamiseta transpirabliak. Por lo que sea. Ondo, Ahí donde lo veis, bastante ondo. A ver, es que ez dakit efektua egiten, baina hori, hor kaskada dago, ur jauzi bat, barkatu. Eta hemen asako ur, eta herri joa doa hemen dikan. Osea, ur pilua. Eta hortik handoa, bale? Horre bai kaskada. Ur jauzia, jode. Eta baina esango zue, wow, primera kaskadita en Tailandia. Ez. Baina, lehenengo ur jauzia Tailandian. Hori bai. Atea kontuak. Bueno, misión cumplida, Kaskadita egigatzen, baina, bueno, jode, bainito. Lasai lekua. Bien, ondo.
free viewpoint. Osea, free jartza bau da, eske betik geldi biten ez nahi gabe. Atu bestu lain horra, nik uste dala hotel loato, ez dakit, zer dan. Olde. Cuidao. Musulmanak izango te dira hemen. Imaginatzen guain bat ema detortzela. Ta nik osiakat, egia esan. Bueno, nahi amandreak esatit ez dakitela gozia zer dan, eta arrazoiek etzaio faltako. Baina, bueno, jandat, eta punto. Mentxak azuek, kosamoi. Hemen digan naho loiten. Eta gautorrikak karreteraz, taka, eta guen esango nuke hemen dikan gaudela. Sako importa zaizue, no? Baina, bueno, es lo que hay. Bueno, torri gara azkenean, paskaldu ez. Ez dakize garden, magic garden. 100. Thank you. Kapun kap. Nothing inside also? Nah, I think they're all empty. Ez diat lertzen. No buddhas. I think it was made by one man. Yeah, Everything. All of it was made. Was Yeah. it? Ah, Yeah. right. Yeah, and now it's open. Like. Yeah, that's what I read in Google actually. So it's not. Googled it. It's not very reliable, Good old Google. but it's okay. Yeah. Jendeak pultzera jartzizkio. Eta esateu, Tailandia, único. Tailandia kristona, rollo budista, no sé qué, lasaitasuna, zure barruan. Tailandia la hostia. Eta, dakazu, pultzera gutxi jo, por tonto. Hemen txakau bikabi. Alberto deuna. Brote. Bueno, guain Ibon. Hemen dakau txori. Bitu zantzakon, hau ni naiz. Sorry. Kabi. A ver, nire lagun inglesak esan diate xau xarra dola. It's on the other side. Now, I'll show you. Go on, this way. Now, it's in there. See that building? Yeah, See this there? little one. I think it's that one, Ray. Was it that one, Ray? Yeah. This one here. Okay. And on the floor. Oh, bai. Bai, hortxe, onkaro, kamerat ez da ikusiko. Bueno, erabakieta hau izango gara, nire Bazkaia. Lekua behintzat, top. Bueno, bain bauaz. Noa, ez dakit. Hello, good afternoon. Herri arrantzale bat dela emateu. Bitu ze txokazo aurkideten. Nik amaka hori igusietenetik esan dut. Ostia. Hemen txajarreko da. Buah. Kokazo. Haitze ezue. Turismo sexual. Bueno,
Iaia lortu dut. Baina, moitu ingo gea leste euskidea sartuko eta. Eta gaurko helburutako bat, iluna garra ikustea. Así que marcha. Vaya vistas que hay. Es la hostia. Mira el mar y todo. Qué sitio más guapo. Mítico vídeo. Bueno, ahí atzenaiga, No me jodas, pagado en Merdala. Guau, chaval. Lekuak pinta oso onak, Chaval. Ez da gita presiaukoan kamaran, baino. ¿Qué pasa, chaval? Ez du inorre, tío. Hor, bueno, bai, hor, giri batzu daude, baino. Ez da gitorko mendiak eta ikustean. Brutal. Osea, lekua politxa, lasaia, eta momentuz, 0 panchitos y 0 cubanos. Ben beste lagun perruno bat indet, Bastante divertido. Churrunka iteu. Bai, di. Qué tonto, qué tonto. Ahí va, hemen. Venga, segi. Eta honak euskera zeharkiteu, Ulertu bintzat. Bueno. Hola bukatzea duguna, Eta honekin ikustea bideoa bukatzeala. San berdet kamara konpainia diteula, Jendia garraro ditzit, tipo hauek. Baina bai, konpainia diteu. Así que hoxe, beste bat arte.